Salam, selamat pagi bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Dijape nasyam marianan bani panorang sogot ngerion, paima ijalo hita, legapan sigano paribata, martonggo hita. Ham Tuhan ne bata bapa nami na marhabang sina kuriatas peham Tuhan, dohor doham itongah-tongah nami. Bani panorang sogoton, bani nasyol ipukah kanami horja nami sigano pari, holong ma atemu. Torangi hamma ura papikiran nai marhite hatamu, ase hatamuin matongtong, nagabi onjolan ban nami, makorjaon horja nami sa ganjang nyarion. Ase gop ibagas malas nihur, janah gop ibagas pangarapan na manggulu. Marite Kristus Yesus Tuhan nami dalam rapakon tonggo namion. Amin. Bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Nabu isi seha nami mariti ni channel YouTube on. Rigapan siganu pari bata bani panorang sogoton Kamis tanggal 1 September tahun 2022. Ay matar surat bani buku Yesaya bindu 45 ayat 12. Nama katahon sonon. Ahudo naman jadi hon tanohon. Anja jolma na yatasni. Ahudo namanoppa. Ahu tanganku sendiri na paherbang langit. Anjaha ahudo nama marentah ganuk balani. Ibagas situasi sanggah terbuang bangsa Israel bani panorang icia. Gabi galek do bangsa ai janah lang marpangarapan halani langadong di bani sidea dalam keluar humbani perjabolonan ihabuangan Babel ai. Tapi lang ipaturut ne bata bangsa Israel gabe mandoli itongah-tongah ni situasi naborat ne dopak kon sidea sanggah natarbuang ai sidea. Janah itangar ne bata do duruh-duruh ni bangsa ai. Rosi marhitehon ni cuak-cuak ni. Ia pohi janah ipatotap do uhur ni sidea. Ase maningon do sidea totap marpangarapan janah martengir ni hurbani naibata. Bahasa naibata na isombah sidea, naibata na itanda sidea sing ongga manadikon bangsa ai. Pardeti hita bapainang nilongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Sangga ihatahon ne batama hubani bangsa ai. Ahudo naman jadihon tanoh on. Anjaha jolma na yatas ni sihol patakaskon. Bahasa ito pa ne bata tanoh on. Apa haganup jolma termasuk ma bangsa ni sendiri bangsa na hinaholongan ni hurni. Ito pa ne bata ibagas sapentaron. Ase porini ahape na masa bani bangsani ibotoh ne batado ay. Janah tukdo kuasa ni ne bata laho pasirsir haluahon hubani bangsani. Janah sangga isobut ne bata homa. Ahu do naman opa. Ahu tanganku sendiri no paherbang langit. Artini ay lang pitah tanoon, lang pitah jolma namang yani tanoon, tapi sangga isobut ahu do na manoppa, na mararti do ay, lang pitah manoppa tumang na bata, lang si panoppa tumang na bata, tapi na bata do, na mangatur haganup na tinoppain, na mangatur na adung iatas tanoon. Anggone bata manoppa haganup na adung, markuasa do humane bata, laho mangatur haganupan in. Artini ay, purini penuan bangsa ay, ibagas sitaron na borat, tapi markuasa do na bata mangatur haganupan, termasuk maay, age Raja Babel, nagabi alat ni bata laho manguduh-uduh bangsa in, laho manjorai bangsain aipe ibagas tangan apa kuasa ni nebatan
Ase merlacar hita humbani pengalaman ni bangsa Israel, jana marguru hita humbani hata ni nebata. Ase porini petongon ibagas perguluhan ta siganu pari. Idopak kon hita songon situasi ni dopak kon ni bangsa Israel bani panorang ijia. Ija perguluhan taon bani titik nol. Langadong be didah kita jalan keluar kumbani persoalan dopak kon hita ibagas perguluhan taon. Bapenang nyelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Ningon tengerdo uhurta ay nebatado na manok pahaganup tanokon. Lang na hurang ganjang tangan ni nebata lahu mangurupi hita. Tapi hita do na maningon tetap marpangarapan hubani nebata. Tapi hita do na maningon tetap tarolos roh hubani nebata. Jana maningon hita do na tetap marondos hubani nebata. Artini ay bapenang nyelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Maningon tengerdo uhurta. Sangga ibagas sagale konta, sangga ibagas keterbatasan ta. Dingat kita ma, songon juak-juak ni Nabi Elia, sangga ibah karit ay. Markuasa do ne bata, janah boy do ipake ne bata. Kawak lahu manarukon si panganon bani. Sunay do humani hita. Atap ahape, persoalan ni perguluhan ni do pakon hita bani panorak on. Maningon tenger do uhurta. Haganupan cara boy do ipake ne bata. Lahu mangurupi hita. Lahu manolong kita. Lahu paluahkon hita. Humbani persoalan ta. Ibagas perguluhan ta sigano pari. Totu na perlu takas bata aima. Sangga mandopakon parutulun hita. Merbagi-bagi persoalan ibagas guluh taon. Sonaha, tetap donani hita marpangarapan hubani na ibata. Ondo na yarusukon. Ondo na ipaima na ibata humbata. Songon bani bangsa ay. Maningon do hapeni. Pangurupion ni nebata do hasa. Nanirapkon ni bangsa in. Lau paluahkon sideya. Jana sonay mahumani hita. Ibagas perguluhan ta sigano pari. Langadong syarap kononta. Nabuhi paluahkon hita. Umbani bagi-bagi ni persoalan. Ibagas perguluhan taon. Halani ay. Anggo adong idopakon hita. Jana sanggaragat ni bani panorang on. Idopakon hita. Persoalan naborat. Persoalan ekonomi. Parnaburitan. Persoalan rumah tangga. Hubungan na hurang harmonis, ibagas suami istri, bapainang nyalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Maningon roh do kita hubani na bata. Maningon hubani na bata do kita roh, mangindo pangurupiyon. Ase, marjuang humani hita. Jana, maningon do ipatalar hita tongon. Pangarapan ta ay hubani na bata. Sihol ni hurta ay hubani na bata. Ase nebata tongon na marhorja campur tangan laho pasalosehon persoalan ibagas guluh taon. Halaniaha porini petongon Tuhan markuasa do ibagas guluh taon. Anggo sing iondos kon hita. Anggo lang ibuka hita parguluhanta. Anggo lang ibuah hita uhurta. Gabi yanan ni tondok ibagas parguluhan taon. Totu. Lang marnasalose tene persoalan ibagas guluh taon. Halanyay. Na parlobe sahali. Maningon do. Yakui hita. Anggone batado na manopalangit pakon tanokon. Totu. Langadong persoalan. Nabagal bani na bata. Anggo bata ratene persoalan na etekpe. Bagal tumando ay, tapi ang gubani na bata, langadong persoalan na mabagal tu. Nalangbuhi ipasalose na bata. Halani ay, ibagas sa ganjang ni Harion. Ahapi tongon tanggung jawab ta, ahapi tongon horjat ta. Jana,
kesulitan na sonaha pedo pa konhita, dingat kita matongtong. Anggo ibagas tangan ni nebata, tarbahen sido, laho pasalosihon ay, laho mangatur perguluhanta, ase berehita ma dirita, ase totap iatur nebata, ase gabi corei, torsa, perguluhanta, ibagas sa gancang niarion. Amen, martonggo makita. Ajari ham hanami tongtong Bapa, asilambin isa dari hanami, ibagas sa porsayon nami ham dotongon na manok palangit pa kontanoon. Namararti doay, langadong sada barang ahape na masa ibagas parguluhan nami, nalang ipar di mataham. Halane Bapa, ajari ham matongtong hanami, asilambin martengir nihur hanami hubamu. Jana iundos kon hanami guluh nami on, asiham matongtong Tuhan, na mangajari hanami, pasal siorjonon nami, ibagas na pamalas kon uhurmu, prosi pasangap kon goranmu na mapasingin, marhitihon ni ganupan horja, pergulmiton nami si ganupari, ibagas goranak mo to Diyos Kristo nami jalam rapakon tonggo nami. Amen. Jaloham mapasupaso humbani Tuhan na ibatata, idop ni hurni Tuhan ta Diyos Kristus, pakon holong ni ate ni nebata Bapa, apa persoalan ni tondoy na pasingma, nama kasomani na siyam haganupan. Amen. Oras mataganupan, bapay nang nalongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus, andohar, bani ari Kamis sa darion, lambi tambah mahumani optimis, dauh ma rasa pesimis, jana maningon totap didah kita. Pasu-pasu ni nebata, na totap riris, ibagas perguluhanta si ganupari. Shalom.